QS Star'da 4 yıldız alarak Orta Asya'nın en başarılı üniversitesi oldu. Başarılarımızı yeni başarılar ilave ediyoruz. Tabii ki bu herkesin katkısı. Bizim burada temizlik işinde çalışandan hocasına kadar, lojmanlarda hizmet edenler, aşçımız, işçimiz kim varsa tabii ki en büyük emeklerden biri kıymetli hocalarımızın, agayların, eceylerin. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün yardımı yapacağız. Bunlar kanser hastaları için harcanacak. Bu kermesi düzenleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bir farkındalığını daha ortaya koydular. Бүгүнкү күндө Манас университети уюштурган кайрымдуулук ярмаркага келип отурам. Азаматсыздар ушундай кайрымдуулук кечелер, күндөр аябай көп болсун. Келген бардык студенттерге, конокторго ыраазычылык. Менин биринчи оюм, жеке оюм, ар дайым Манас университети ушундай кайрымдуулук менен көп кам көрүп келет, ар кандай концерттерди уюштуруп. Мен ойлойм, бул жакта окуп жүргөн студенттерге дагы аябай кызык болсо керек деп. Ар дайым уланта бериңиздер, барыңыздарга ийгилик, терең ыраазычылык. Bu gençlere, lösemili hastalara katkı sağlamak için bu kitabı yani hediye etti. Bu satılan kitapların bütün paraları yine hastalarımıza, çocuklarımıza gidecek. Dün de diğer hasta çocuklarımız üniversitemizdeydi. Ara vermiyoruz. Bütün çocuklar, Kırgızistan'ın her balası bizim balamız. Manas'ın balası. Onlara destek olmak bizim boynumuzun borcu. Bundan sonra da böyle devam edecek. Canımda sen neredeyimsin? Birazcık biri de bir koylu. Sen benim avarayımsın. Sen benim avarayımsın. Бүгүн биз ушундай сонун иш-чарада Манас университетинде турабыз. Абдан жакшы кече болуп атат. Бул кайрымдуулук кече болуп атат. Айтарым, абдан кубанычтамын. Мени чакырганына дагы мен дагы ушундай жакшы бир сооп иштерге себепкер болуп турам. Манас университетине ийгилик каалайм. Эң мыкты университеттердин катарын толуктоп атыптыр. Мындан дагы ийгилигиңиздер арта берсин. Эң мыкты, таланттуу инсандарды чыгара бериңиздер. Биздин кесиптештердин арасында дагы ушул Манас университетин окуп бүткөн таланттуу инсандарды көп, аябай билем. Ошондуктан сиздерге чын жүрөгүмдөн ийгилик каалайм. Ар дайым ушундай пейилиңиздер кенен болуп, мыкты чоң иш-чараларга себепкер болуп жүрөрүңүздөр. Барыңыздар жакшы көрөм.